U Nongaplangbrot Babha Ioannis Nongaplangbrot kita khotbaro sauar kimat ke jura ke Pharshi ke langbrot Jisu U Nongaplangbrot Babha kiju ke kyntait ke Jisu. The one who does not enter the sheepfold by the door, but climbs in some other way, is a thief and a robber. The one who enters by the door is the shepherd of the sheep. The doorkeeper opens the door for him. I am the door for the sheep. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved, and he will come in and go out and find pasture. I have come so that they may have life and may have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Kiju ke kyntait ke Jisu dapat arpuar atau sapuar. He's crazy! Why do you listen to him? A man with a demon could not talk like this. How could a demon give sight to blind people? And the people again picked up stones to throw at him. Once more they tried to seize Jesus. Hai tu ya pria ke jingsisa. Ubreu bomru ngapo ke langbrot na cengkang henre na kawai pakrati ulong nong tu konong lute. Ubreu boru na cengkang ulong nong sarai jong ke langbrot. Unong ap cengkang upli u langbrot kisap ya kete ju haba ukhot ya laki langbrot na kapten bot ya lam ki sabar. Ndau ya lam sabar ya laki jong u ya hak mat jengki bagi langbrot ki bud u namar ke sautu e ke sur jong u. Kenam bud yu mende. Tamar kim sautu ya ke sur kete jong u. Because they do not know his voice. Jisu ya tu haki ya kena Pharshi henry kim sutu ya ka bau la kana haki kom tau Jisu ong biang ngaya tu ya pia jing sisa ngalong ka jengkang jong ka langbrot wi pat baro ki balawan ha semua jonga ki long genong tu bagi nong lote re ki langbrot kim sa skore ki ngalong ka jengkang jar bo wan rung danga un lai im un wan rung bat un mi sabab un yo ba ma ki deu lang ni urang tu wan tang bantu ban penia ban pendung And destroy, ngalawan makin dubyo jeng im in order that you might have life ka jeng im bapura in all its fullness. ngalong Nongaplangbrot Babha unong aplangbrot Babha kloy banyak nak tak langbrot unong balap deu Nongaplangbrot Shepherd and does not own the sheep. uino ayaki pagya babau yu i bawano suri He leaves the sheep and runs away. kom tau suri kun rupi kalangbrot tang sapret yaki unong bala peryak namar ba ulong tang unong bala bat saliai kalangbrot ngalong Nongaplangbrot Babha kom bau pau itu yang bangai itu yau pa kom taro nga itu ela kalangbrot bakiro ki itu yang banga kloy banyap na kabanta jongki don sagi pa kalangbrot bade gi chonga re gi bom don hakane ka sem langbrot yakiro nga dai banwan yalam kin cha skor ka su jonga bakin sakalalong kawe ka kanhun hapo uwe nong sarai ukpau ye denga na mga iti ala ka im bangan dubyo biang ya ka em dak basim no im na nga iti ya ka dakamon na jong nga don hok ban pai ka ba nga don boro ban yo biang ya ka kane ka hukum bangalayo na upa jonga lami biang ka tinya pa ya plen kichu na ta kini kitien bona kikilayo usak sul uting kli
Balai biasa ngap sakui pak kila upriu bacang soi unum keren kumne soi ula ban penimat ya kimatla. Napoi kapur kanian baru kom kita ketang ke Jerusalem kelalom kapur nangklang. In Jerusalem. Jisu layan nak tekong dong Solomon nak tempel habau Jisu kilaya lungsau dong du ba kilaon. Aduh nalo me penang ay ni. To keren sa, made mo Mesia. Jisu la jubab. Ngalala ya tu api Henry pim tres setiap ngai nga. Kika mangale ka kapur pa janga kisaki nga. Henry pim ngai. Nama ba pim long langbrot janga. Langbrot jonga kisah skor dekat tim jonga ngai tu ya ki baki pu dia nga ai hati ke je bom cukup baki namiap anam dan ubala ban kan tet ya ki nga upa ai ya ki nga u kham krau ban ya baro ban am dan ubala ban kni no ya ki na upa ban nga ni ya long kawe te Jisu ki la ya karmau ban lan tem yo Jisu long ngala pania pibut di kama bana pa jama Patakan lo nak di kam di teu bana temau ya nga Jisu kila juba pia ngim nak temau ya me nak kamata ki kam ba re dam ba me kren bai play me lo tamu bru re me pelong play ya le de Jisu lo juba la to aga jang pi ba ublei long pi long ki blei ublei lo khot blei ya ki to ki breu ha ki bala ai ka ko bot kamu maka jeng tho kam la ban bakla te chapang jonga ya ubau pau la tie bola pha sa ka pathei kum no pi la ban ong banga kren beng blei Namar banga ong banga long khun jong ublei. Nadangam le ki kam jong pa jong awat ngai kai nya nga Hare la dangal le wana da pintre ban le nga tong ngai ya ki kam kum ta pin tep klem jang ta tin su bau pau do nanga bat manga hau pa That I am in the Father. Once more they sa tried to chiwat seize kila Jesus. thapat kem yo reu la lai no na ki ti jong ki Jesus then went Ku back Jisu la again lai thai across the biang sa Jordan chiliang River gawa to the Jordan place where John had Jakarta been Jakarta baptized. bo yo ni sa pen baptis bola sa anta Buông cái này awan su ubat kila ong Ioannis pen John igi dak performed kisien no miracles, they said. Henry baro kakabau lo ong sango ne ubriu kana long kapasisa te buang gibriu hang ta kila ngai tho Believed in him.